Tribunal Constitucional Wasim Kamaykachisqa Banco de la Nación da ama llumpayta hichunankupaq manu kujurunakunapa llamkayninmanta qullqichaskisqanrayku. Rimachkanchikmi Mario Humberto Ortiz Nishihara runamanta manas Código Procesal Civil nisqapa kamachiyninkunata kasukusqakuchu chaysi kutichinanku kay runaman llumpay hichusqan qullqita. Expediente 01796-2020 PATC Yupaypi Tribunal Constitucional Pleno Ukuntakama Kamaykachin. Chaypis kay demanda churaq runaqa mañakuchkan llumpay qullqi hichusqanmanta mana manukusqanmantachu. Kay artículo suqtapachak tawa chunka pusaqniyuq suqtapatachayninpim nin qullqichaskisqan mana pichqa unidades de referencia procesal URP nisqata chaskiptinqa manas hichunmankuchu. Kay norma nisqanchik kamachin amachananpaq chaskisqan qullqita sapantakama. Kayan yanakuypim Tribunal Constitucional nin Corte Suprema de la Republicata sentencia casatoria 1816-1-2015 Lima Ukuntakama Diario Oficial El Peruano Riksi Kachimusqa kimsa chunka hukniyuq punchaw Julio Quillata iskay waranja chunka pusaqniyuq watapi ama qullqinta hichunankupaq.